ini kang tung labang la dak number ini ke tok kondo itu ini long la uniform civil code aput kan kasi labang so dak la so ka implement pa na jo dak karbi ang long ara tu senepet ng long aso tu bupilo kisung ka cetong regi la so dang nang litan kan specific lake Idul tribe atum anke sung pet po athema uniform civil code ulotang te civil di non gipu si marriage divorce pupi ne property po alam chot le di ason ga civil code po along ason ka preka du ujilang lalo la pot si la bangke nilitung ka chini ke la ke tribes atu bangke sungwek po aku karlen ta tribes atu ma birudhi si karlen binong ke la pot si government ke itum hanang pachubelo tang pamanghulo nang tum tribal at tumapan ke nang perore deji pulhedi setahala da tribal at tumapan India a constitution article 342 at along ke tok at tribes at tumapan mang sigipu ilitum dahala dak nang rodun lo ahok lo lapo si ilitum hanan nang peruklok po lamang e sikidul panli pudam kali Siksidul alam ke alam ta parno ni hala non alo latum ke selama lo alam parno ni siksidul ke la non a government bangge siksidul phangalang selepik lama si siksidul alam bangge amen anta hadak parno ni dat lo hala tungi puge siksidul ka ave pula je alam mange nang tum tribal chot anak puli nang tum metang adet lege do kali puli alam ka peli dama bangke ama sihala Allah ka silam long ta it will affect the whole of Assam posipu sik schedule area loke exempted po hadak kupe lamat ili tuma tribe ato mange kachini ne aningarong kipidun lo itu mange nang rore de jike pula setahala da ke tribe puge 342 long itum da 342 kan si ili tum han schedule tribe nang pinchong Sidul tribe na pinchong ilitum pan muthe ilitum abangela hill tribe sumange puana jid gidingke ilitum hala tribe jongjong gali itum abange munit puyo full human being pu itine tribal chot kali puyo ilitum pan aprang benai pu la siladak uniform civil code along la alang litum it shall come into force it extends to the whole of the state of Assam and applies also to the residents of Assam who reside outside the territories to which this code extends. Who resides? Mane itum amunitum ha Meghalaya le dukok tame Mizoram le Nagaland le dukok tame Bengal le dukok tame Delhi le dukok tame lake ilitum apan nang peruklok nang peruklok po pusipu la sihala chief minister lapen ilitum CM ta kamanghudun lo chief minister bang kapamanghu bang lo itu ma CM kamanghudun bang lo alang litum pulo ye la so uniform civil code ke itum panang rore de chief dak tok tang it extends to the whole of the state of Assam except schedule area po dak tok de ke ilitum IMLA tum sila ka protest do nang ji except schedule area putok det nang ji pu ilitum IMLA bang trok do ka dinon latum si kap latum la bang trok talo la pen hala BLT BKC long ke doa IMLA tum talo alang litum da oppose do nang ya porlo sita alang litum oppose do nede amasi lake ilitum pan kapamang hupen si ilitum hanang kokpon check lo na uniform civil code bangke lake itu mapanang rore pun elo lake article konalo nedo tribal means meaning a clause 25 of article 366 read with article 342 of the Constitution of India pusipu ladak
schedule tribe atau mapas pun. Angke ini tu mana schedule tribe lo. Banda ke six schedule arlo ke doa schedule tribe pun pupede. Six schedule arlo ke doa schedule tribe do mangge rore de ji pupede dak jo. Lapor la ke itu mapan anda nang ro lapo lawang ke. Rore rat orang kecinikan tung bang kalau son itu. Ini number one. La UCC yang senang implement, fulan implement lo betul number one. La sohor bang siksa gun po. Number two la sohini bang siksa po berjalan pesona ason bang siksa kecinikan tung suku pipil lo ini litum ka di da ka protes mangge la UCC po ta ke kali ho. Ama sini litum tok te hedi. La bang ni litum detail aku tok tu po rata tu ampan kan po. Setan ni liga cinia tengge la UCC ke la ke isi kapamang hupen si hedi nang coba nang roreti kubompo setan nang peru epo labange ilitum Aadhaar card ta lupu Aadhaar card ta ahudi si pu hedi ilitum kadu ita nang ni pulo amar bang itu manang compel de kedi arlela menga kapo anang pibor idet lagi di itu ampan non ge Aadhaar card ke long ye fansi ka chitidun align ge dodun tu itu non ge di la si ili tu man la ke nang compel de ji la bang ke isi pe nang compel de ji ili tum akur ta nang ili tum a tribe nang ke tok long le de ji athima la tum ki pu ateng ke uniform civil code pulo tang te de bhagavad gita long chapter 4 verse 13 long ke tok do lage pirthe ke akhe avi ala dak a class si do chot tu ma ti di an ge non ili tum phan non kas sensas tanang dopo ili to uniform pon nang tumda kas dulo pun nang kok po ili tum apan kas du nang tu pu pu bor idia pansi dak DC office penta tribe certificate pun nang issue se ili tum pan kas certificate pun si nang issue di ahu DC la dak DC hala Ali Khan apan ke dohut Adil Khan ke dohut nili tum application pilo alang lige muslim apot alang lige chini je amat alang li ili tum fan tribe certificate nang pilo amat la alang li dam tu det pen ke akaprega DC bang kelo non ge tribe certificate nang pipe caste certificate sinang pi non ke itum caste avi pu bong sita ili tum fan caste along sinang tablut lo amat ili tum dak council be da oppose pe det ke di MLA tum da MP tum da oppose pila cikroy dun et bange la puyo la sinoni lito mata la so UCC ta la son sinang pa cikroy dun det lelo non assembly lo masialang litum deng det lo ke kachuru dun tu gente assembly lo itum ban six schedule ta awe pu kok bangke except six schedule po ho alam te pa pawe det mang yo la son sinang bilo la sinoni litum akas nang pedukop po kopiak kasalong lele naga tap dunji itum ciri masih lo lagi ciri sita la ta uni de ji bang nang compel de ji litum phan la puyo ange karbia tum phan karbi ge ini ta mikiro kora pulo ka okora ne tum lo pulo ange ili tum ban ge lage sudro akas adi akang de ne akas sinang apon ji litum phan ba itu man non itu inti gathar do man nang tu bamun ke punang kok gi ne Esa lagi cehok nang nelu bamun ke kupinya tribe chot anak lagi itu mason jana itu ke bamun tak kali inti gathar dungke aku bamun ke je plan dunia ta akam ta abi itu mage la sini pan nang arju aprang hot na apuni tu inti gathar apuni tu bamun la sini pan arju ha gohati ke bethe ke do sini that nilita je thak nang kok lo moi tu bamun nohoi aru hoboloi dorkaru nai puni je thak nang kok lo la son nak tak lo ni banda nang chua nang pilu pon ji mene he le tom phan apenala teron no man nang tu ke khotrio pu ji mene he ron je dan do man nang tu khotrio pu ji mene ange khotrio pun nang pu po ande hala terang la pen ke hala jang atum he hui Populama timu masuk hui ke pilo si pudun ponte. Hala tu mangga sudra nang pincong lapo. Ane karbi tu ang bong ta ilitum KP do ko kai class P nang bikok po. Nang pepre ong po ilitum ang bong.
akaprek pu karbi akaprek pu nang pupo itu be unity da do tekelo ke la pulote la sila so uniform civil code ke la ke pejo pen la ke pini pen ap aveda ji pejo pen nang doji आधार कार्ड ता मेन लेके दो लीडर नॉन पेजो pen sige do kante lage la si la ke nang do pot ek lor alam lo ni tum dikte la ko ni tum ninje thuji la salam bake